Evre tekane riya trenê ku berbûr vedice. Bav û kalê wan 8 sal beriya niha bi trênên bar û heywanan ji Kafkasyayê hatibûn sirgûnkirin. Berê vê trênê li Qeşqebulaxa nevî û zarokê wan e. Emê bordo refekê bûne xwî çîğayê werê emê vegerîn ap û hodî sahibî delalî. Qeşqebula Kurdistanê, Kurdistana Qazaxistanê. Em sirgûn kirine, em hatine vira. Em hûr bûn, dediyo me em mezin kirin, kirin. Vira guş kere Kurd dijî, vira kesek tinene. Milletê me pêştir, vira milletek tinene. Tenê milletê Kurda ye. Gundê Qeşqebulaxê ji hêla wan kesan ve hatiye avakirin ku piştî sirgûna 1937 ji Nexçîvan û Ermenistanê bi fermana Sovyeta Sosyalîst hatine dersînorkirin. Ji wê rojê heta îro ew sirgûnên trênên reş nehatine jibîrkirin. Milletê me Qeşqebulê Jwanê hatiye. Jwanê hatine Nexçîvanê. Nexçîvanê gela gundê domane, qîqaç e, de gundê dinanan e. Paşê Jûrasî heftê salê hatine sirgûnkirinê hatine evî Qeşqebulê de. Diyam babam digot lişke ser me de girtine. Em sirgûn kirine. Dwêje divê em berbangê rabûne ser xwe torê malê me divê pûşke hene, pûşke. Hewnek bibêjin divê ser topana divê sê ciya divê pûşke sekinî bûne, divê çandırme sekinî bûne. Mikrofonê vekirine qarinî divê esker ketiye nava gund da gotiye wera du saeta da çi destê we tê giştî berav bikin. Bezê me heywanê me giş birine çûne. Kirine vono vagono. Kirine poîzê em hatine. Ji Nexçîvanê xistine trêlê da, trêlê vir da şandine, bi zulmê zora Stalîn ve, zulm zora Bagîrov ve, gi sirgûnî Qazaxistanê kirine. 1937 salê me Oktyabrê em sirgûnê Qazaxistanê kirin. Em 24 roja sûtka rê hatin. 24 sûtka. Em salda her vagonekî de 5 mal 6 mal dikine vagonekî salda dixwazane ber. Her vagonekî de 130 merv ek presovat kirûn şandû nîve rê de nîve cemaetê qerbû. Em 24 sûtka hatin derketine bêcerî. Gele merî me mirin, zarê me mirin. Em masa Davît ne ekê de. Davît ne vagona derdikin Davît ne ekê de. Erdê. Me gele çetinayê kişand. Zistanê biye, dêkabirî biye, evê mehê 25 roj, 26 roja rêtên zistanê. Gava meriyê giş dimirin jî nedîştin çal bikin, dihavîtin. Hineka dixiste bin trênê girê dan ve şertin danîn. Me teke me rêva nexweş dikeve dimire, vira lalê qizordê rêva waxtê tin lalê qizordê tîntên hemasê wê derkî dihêlin lê dikevin îroj tune nayîlin bisekine. Nayîlin çalkin. Bu rê dikeve lê dikeve çi. Xudê bide zarê te, bide kulfetê te, xudê apo bê ramê. Xudê Kurdistanê dûst ke. Amin. Kazakistan li gorî sîstema eyaletan tê birêvebirin. Qeşqebulax girêdayê bajarê Tarazê ye. Taraz bi ser eyaleta Cambûlê ve ye û li kêleka eyaleta Almatayê ye. Herêm dikeve başûrê Kazakistanê. Qeşqebulax di navbera bajarê Taraz û Karatawê de ye ku hejmareke mezin ji Kurdan li wir dijîn. Qeşqebula nehayat halatê dinêre. Tefiya nehayat halatê de 28 gundin. Orta Qeşqebulê şeherê Qaratawê centra nehaya rayonê 15 kilometrin. Orta me qeda Cambûlê jî şeherê Tarazê 96 kilometrin. Rejyona Taras'a da şîniyê veya 53,000 Taras gidiyor. Lê hema Qaratawê da ez bêjim
23,000 جوان 23,000 5,000 زیادتر کرد هنه گندی قشقر بلوغ گندکی مشهوره گندکی مزنه گندی قشقر بلوغ 1200 نفر تیادجی نود یک امکدار هیا 11 رسپی مهنه سال 38 چاقه که آوا کرنا قشقه بلاقی دست بدوه قشقه بلاقی جیکی پر باش بیه آوایی ها بیه چهمی ها بیه چویکی ها بیه محسی ها بونه خوشا کرده هاتی اونا چونه ورا جای حکومت آلیکاری کر خانی ها چه کرن آوا کرنا قشقه بلاقی کرن او چاقه جی کرنه جواتی تو باوی من اینال احمد بو صدر کالخوز قشقه بلاقی از یک سال ما هاتنه قازستانی وره قازستانی من مساش قازستانی من هر گند گله که دولان وی گندی هنه 32,000 هکتار ارده مه هیا جوی 32,000 هکتاری 2,000 هکتار ارده رشاندنیه دینن درشینن جه درشینن دوا که دنیز خایدایست هنه تیرا 14 خایدایست هنه برپشار ترکاری آنگوش ملتی مخونه کرمانش خونه خدمت ها گند گشکی کرمانش دکن گندی قشقه بلاغه ناو خوش کانیان وردگره لزوزان و دردورا گند گله کانی هنه شایان گوتنه کو قشقه بلاغ بزمان قزاقی تیواتیا کانیا بدو لما نوی بیا قشقه بلخ سری نوالا قاطع قشقه بلخ خندر نوای داده چه کرنی سری گند نوال تیا کرنی آبا کنیا نوا در باد دو سر نوی اون کنیا نوی گند داینه اوا گنده ما گله گنده کی باشه پرشوانی هنه گله شوانی ما جی شونه زوزانا آنی کنک شمانی ما مانه اوه هنه زوزانا بربانگی ساعت هفته بربانگی رادنه سرخون حیوانی خراس دکن حیوانی ما هفته بربانگی دچه هشت ایواری نه ایواری تیم مال گش دو مالن سه مالن چهار مالن پنج مالن ده مالن گش اصلا جرنه هف دوونه هر یک روزه کی دچه به جینا گند اصلا پای پریفر حیونه حیوان 26,000 بدمه هیا 586 دوری مدن هیا ترا 30 هسپی هیا دوا که اینه جو علوق ملوک خو گلکن ایسانی مبرا پای پری ام بیشو خود حیوان و خواهیده که زستان ام گندانه بهار جی هاوینه جی درد کم نه زوزانا اما قربانك مشهد کرد انا بگوند بلکن خدا قبول کرد هر وکیل کردستانê qîz û jinên Qaşqabulaq Budyon û Grodîkovê jî karûbarên gund û nava malê bi hev re dikin. Mirov bi eşkereyî dibîne ku erf û adet û jiyana wan 5,000 kilometr dûrî axa bav û kalan jî neguheriye. عارف عادتي ما يوم ما دافي ما دعوتي ما زماني ما خود درباز دفن دف دعوتي ما قايدة بريم تشان نشانيا
بوکو بلگه دکن پاشی نشانی دکن پاشی سیار دکن تین اما گندی قشقبلاغ کرمانجیتی آخه گلدیتی آخه گله کردن حساب دکه گند داشه دبستان داشه خوات داشه هر دره هم زمان خبر دن رایون داشه هم گواتشن قضا تاراد داشه زمان خو خبر دن زمان خو دمشینین کسشه اکویتنه مرا گلی کی بیش عادت مقام قاضی چا و با عادت مفراش سماعت باب کلان ده نکریه دیساجی استرا بجم جنه ما کلفت ما آنه کوفی کتان دانه سری خودی همین کوفی کتانن یعنی وی یاله دا یعنی یک بجم ما زمان خو خبر مدن او توش سو تننه یعنی بی قایدی کنجی مثلا باب کالی خو عادت و چی خو نکن سیس مرا ناوجن حق بی خود تن نبیه اما گندی ما سر کلتورا خو سر اگه خو گش خاطر خواهی کرنی دا حتی نی نکاجه اما باقی رسپی وی گندیه باقی التیای گندیه اما 10 سال پاشین دا تشتکی پیسی وی گندی نکتیه یعنی شغله که تکه حکمته یعنی شغله که بیجن دزی یعنی شغله که ها خواستن پیسی وی گندی شه نبیه چون که رسپی گند اوی شغلی به کنترل خود دگرن اوی شغلی یمان رند ماشینن دو با دنیا کا باشه دنیا کا باشه دنیا کا باشه گلی جماعت عزیز کوی به فکر نوا دنیا کسی مرا وی نامینه وی نامینه وی نامینه وی ما دنیای بشت راشی دنیا کا باشه گوند قشقبلاغ سیستما برێڤەبەریya civakî biriya koma Rûspîyan dimeşîne. Bi saya vê sîstema kevin a Kurdan, bi salan ku li gund tu karê xirab pêk nehatiye. اما دارم مالا خمه روسپیتی وی گندی را دکم با من جمع من 11 روسپی هنه اوان دادار سه وی گندی گشت به وانا و تی چرا سر کرنی دا اوی گندی او رسپیانا شغل وی گندی چه دکن شغل وی گندی پیش دادن سرکار رسپیای مزن اسماعیل جعفوه آبی منه مال من بیه هی نهاتم بوم مکتب تدکات مخابات او شغل او مدیر مکتب بو باشه گله خدمت مزن کرن بو سرکار وی گندی وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين يا ربي خار حمامة وصلى الله عليه وسلم دو حجي كسهر بجمع خليل صالياز عربستان بناية تاريخون باشقر هيدن بستنا هيوه يا شريه من ظن هيلي از بنی چارم کرمانجم آبری من امتشنه میتوی بریم کما دایست کما چارامه میته درسد خونن ماتماتیکی گشکی زنن درسد خونن کم سال 1933 جبویه خواه بویه ناوی باوی وی حسن کره محمد کره محمود علی
سال 1101 لباجار جزیره ده جدیا خواه بیه جایگاه خون زاربنو شاعری کردانه هلبستوانه نویسکاره یکی مریکی مسئله درس کردی زمان کردی 2 سال دادم دمه دو کما 50 کما 80 کما 50 دا 8 سارن 8 شاگردن کما 80 داجه 10 شاگردن این سال 2 سال درس دیدم واندا و مکتبی دا مکتب قشقبلاقی دا درس دیدم مکتبی دا 28 مامۆستایانە 132 زار دخونن هەموو کوردن ئەم پرۆگرامە دخونن ji پرۆگرامە زمانی کوردی وەکو ji حکومەتا قازاقستانê tê gotinê پرۆگرامە kitêv ji Knyaz İbragîmoviç Mirzoyev hatiye nivîsarê da wan kitêva bi wexta zar dixwînin. Mektebê da xînî zimanê Kurdî em govendê Kurdî dikarin em ê wexta li nîşanê vedin. Mektebê da pirtûkxana me jî heye çixwastbêjî kitêv tê de hene. Ji vî gundî gelek xwendîkar deketine. 386 xwendîkara xwendina mezin xelas kiriye. Gelek xortê vî gundî meriyê mezine vî gundî وی لعادی خدمت دولت مزن دکر. لوی میتوی دا 4 اکادمیک درکتن 4 کاندیدات ناوک دکتنه اکادمیک گله که دنیا ناست که ملت ناست که اکادمیک نادر و سینی ناریه محمد امینی حسی عیسویه کاله حسی عیسویه اوایا وانا خواندنا بلند کرد ولازم بشک اگدکن تخواتن سلادینی قسمه ولازم اوجود خواته مزن که لگوند گرودیکووژی وکی گوند قشقابلاخ و بودیونه درس زمان کردی تداین لگوند شینیه که مزن آ کردان هیا و همه بیجه نیو شاگردن دبستانه جی کردن از مامۆستا زمانی کوردی me wisa ji mamosta zimanê qazaqî me ez vê dibistanê de 2 zimana de ders didim. Eva dibistana gundê Girodîkevê ye. Girodîkeva nêzî bajarê Tarazê ye. Li vê derê hemû Kurd dijîn, hemû Kurd û miletê Qazaq. Zimanê Kurdî li vira 2003 salê dest pê kiriye zimanê Kurdî vebiye. Ev vê dibistanê de ji 1000 şagird 60 şagirdê Kurdin û ji bo wê zimanê Kurdî dane vekirin. Çanda xwe pêşda dibin û wisa ji em urf adetê xwe dîroka xwe bîr nakin. Em ji gelekî ji bo welatê Qazaxistan razî ne. Lê welatê me Kurdistan e û em welatê xwe ne Kurdistan gelek ji me re şirîn e wek welatê Qazaxistan e. مهزنة تيبا بنيسة رخيا بنيسة إيرو باجاري جبرش كما يكي حتى كما يانزا دخونن أوا بيجم 10 سال از درس زمان كردي ددم ام درس زمان كردي تيبين زمان كردي هندبن بس ولات خو كردستان دكن وجای خو درباز دبن ادبیات خو یعنی زارک شاگرد من نویس کاری من است دکن وسجه ام دنیوسن دخونن ام پرتوکا کنیاز ابراهیم میرزویف زمان کردی دست ام جبوی پرتوکی درس درباز دکن اف چند سالن کولگوند نخوشخانه کاتی آوا کرن هر وکی مامۆستeyên dibistanê doktorên nexweşxanê jî hemû Kurdin. 5 سال اول که مرا چیکرنه دکترخانه هم تیدا دخفتن هم 7 مهور تیدا دخفتن هم رند دخفتن ملتی ما ملتی که فهم کریه ملتی که ریزانه زارد نیرن حتی 1 سالی 28 زارن حتی 14 سالی 284 زارن Kurdên Qazakistanê
her dem şikirdari û malavahiya gelên Qazaq dikin. Ji roja hatine sürgûnkirin heta niha, dostaniya Kurd û Qazaqan her hebûye û her berdewam dike. Lê milletê Qazaxa gelekî êbircekî komek dame. Em her maleka Qazaxa du mal sê malê me Kurda danê ku wana heta varê xwe kirin. Devleta Kazakistan'ın devleta zafe boşe. Diye gelen millet dijin. Milleti gışk hakkı oynayake. Padişahı Nursultan Abişeviç Nazarbayev mesela milleti mesela yaki digre. Bu yo همه millet gışk yakin. Hem kültür okuyup pejderlerin. Doğru ma dixununca. Vaki dini çi hasabi ma çi meralazı mı? Hem gışki serbestin gışki hoş dikin. Malame. Babam Kürde. Diyorum Ursu. Külfetem Jalimanyatiye. Zavem Kazakhe. Neviyem ki neydi? Evet, az bir duyuşum sto nova 10 milyar tadan da. Вот, am paki dijin. Meher ditiye. Am bu ne kam, ni prost am bu ne cinor ili noskiri. Am bu ne kam vederida. ملت نو دانه ام گله کی جه روزینه شکر ها کو جواله من نو دیرکتر میتوینه ها کو زار بردیس از خونن ملت کی حمله فره گله کی ام روزینه Ortama çi qasî bêjî baş e. Çimkî siyaseta padişahê me xwe servê Kureki ye wekî milletê Qazaxstanê dijî gişk hevra biratî bike, gişkî hevra pak qencirê here. Qozog'iston ardê me, Qozog'iston welatê me, Qozog'iston rodîna me. Em têda dijîn rokî Qozaqekî me ra gilîkek negot, rokî pirsek me ra negot. Alîkariya me ji dikin, şixulê me ji dikin, çi şixulê me tikevê ji dikin. Tiştekî pîs me ji Qazaxstanê neyîtiye. Ewa ça Kurdistana biçûk e, esasî Kurdistana Qazaxstanê ye eva. Kurdên Qaşqabulaq û derdora wê di nava aramî û dilxweşiyê de dijîn. Ji welatê ku 80 salin lê dijîn, razî ne. Lêbelê hesreta wan welatê bav û kalan e. Devê xêrê vebiya nav Kurdistan dûz dibe tê. Xwedê Kurdistanê dûz bike. Em nevînî bira zarê me bibînin. Dünyayı gışko xura memleket çekirin me Kurda xura çi nekir. Çim tivaka me tine bu. Kurdistana mezin ra salamê min e mezin hene, ew Kurdistana min e. Bira giş savin, giş lametin. Salamê min e mezin, gelekî wan ra ew. وکی ولات مهره از این دریاسا چه بگرم